Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hakasngi baar UMLA ka South Shillong nakaseng Bharatiya Janata Party ubasan bor Shulai ulaai ka jing itho bat penkop buram ya kinong tre ki bayo duna ka jing yo jing siu da ki jing ai ngobha bat ka song pisa haga jing yalang penkop buram ka bala penlong hasusu tham auditorium kiladan hadu hendriu spa san pu prangut kinong tre ki ba UMLA ulai itho halor ka kam ka baki tre ki ba kenthop nadu kinong nya taksi nong sar surong nong satjan nong kinong tre agan wadi ki asha kinong samshana bat kiwe uba san bor habakran hakani ka jingyalang ulaong bakini kinong tre gide ki bala no senyang shibun syaka imlang ka salang bat khlam maki kalaban pungki wen ya ka jilla khamtam ya ka jinglong kishnong ki thau ula pentep ru ba ka jing sam ya ka song pisa kade ka ba u lala ban pelang na ka tulop MLA ka jong u kabalakot syaka khat saw lak tingkat tam bat ongru bahau usnam banwan unsale khambha shu Kung hati story kapag isang nagne ka konsumsi bi ka yungi first na de mental south law ay pagkuwi may kinomi pa kinsiya re ko sa law kanel ke islam kanel ka sa kasawla ila sanction ya ba manu menai silap kana tulok bami dia mengi lupu dia mengi itu be iyo tulok Allah lain hajar sinai naga silap lain hajar silap ngithap ngathap ko ka ME cara itu fa tebal kawasan Islam Allah ada bisa iyo ta bania aikin pok ini kepada saya bahas ngalung om batno ila don yang berok sa ini sebab doa alamat saya ini seperti BJP na sa Sulong karong baka ni kasi di kong kawa nakayang kajing mo to himamba ka BJP na sa Sulong mo yong lang ng support himamba jog MCIC na sa Sulong ba mo EGE I award the students mapas contribution the I award the state award the national award nre p wala na rin yung siyo ba rin kepada mereka yang di kabinet jangan sorkar mga minister ilay raya ngalapan itu ngalapan nagbukan siyang mga suyi susunay hindi pagyaga honor yung tutupi ibatri wow it's an honest na bigyan an honest with you I have assumption very soon yung pagkiyo ya GCE de kalau ngasih kepada kau apa dengan decision yang bersih mono bangsa dijadi ini kampam itu ibarat train beli office beli kuon sibun de tapi bawa bangsa dijadi bangsa dijadi bahasa ini surau ibu surau kenalan kini ini bawa dia pergi marken nangka kecil samsana yaki kelum kaku jingta juga sorka kinong trei hapo ki dispensary ki CHC PHC hospital kinongnya taksi lalu mengopi moral ko yaki sa office sa hospital lagi sa kayang kadu bapi ale kamjay na dong do pi bayang may si small line nora sosmed de bapi yaki akhirnya saya orang orang strike prejudice itu dari pahal dari maskur piau tahu mana ada apa jimberkan dah olah sah maskur union berkamu dari petrol ada kinjia bersusi hanggamo lagi kalau dia keluar nunggu taksi yang lain apa harus dia pada terjadi itu dia tahu
bergabung kerja pembelang bergabung dalam suku I story ya. This felicitation to encourage you, to inspire you. Though you are working in maybe I may put over low profile, a very limited paid service works, but still you continue to serve the people. You continue to serve the society. This is a very good sample that it should carry for others to follow. Grace, Oxford, Hills, and Wilbon. I would like to call Shri G.C. Nombek, State General Secretary BJP Meghalaya Pradesh, to come forward and to get felicitated. After this, I would like to call Shri M. Wajri, Executive Member. And now, after this, I would like to call Shri Danny Jarwa. I would like to call Shri Ricky Shilai, I would like to call Shri Next, I'd like to call Catherine Longha.